نها ایرو و کمیسیونا داده یا پارلمانتویا ترکیه بجوه و گوتوبیج لسر پروژه یاسای بکه پروژه یاسای کو هات پیشکش کردن روزا چهارشنبه بریار روزا یکشنبه جی لجواتا گشتی یا پارلمانتوی گوتوبیج لسر ببه بگومان دبه کو افروش وره گوهرتنجی هینا ندیاره کارودان گلکن درباره پروژه یاسای دل عالیه کی رخنه هنه لعالیه دنجی پسندان هیا دبیجن دی آشتی و پیک وره افگاوا یکمینه جبو کارودان این کوچه بونه زیبچ مجم پارلمانتری دم پارتی آمده برئیس محمد کاماچ جان قرینها لگل می دم باش برئیس تو بخیر هاتی روداوی برئیس کاماچ گلک رخنه لسر زمان پروژه یاسای هنه پروژه یاسا هند زانن دست پیکاوی بوی رنگی دست پیدکه دبیجه پکه کجکه ریک خستنین تروری بوی رنگی وان پیناسد که و دبیجن خلق دبیجه دم پارتی جی چویا ایمزل بنوی که دانیه آنگو تیوی واته کو دم پارتی جی قبول کریه پکه و کجکه ریک خستنین تروری نه چما ونکاری بهون زمانه وی بگوهرنگلو؟ بله هیویدارم هونجی باش بن صاف و سلامتی دابن تواشورین هجاج برزداری سلام دکم راستی ام دمین دیروکی دا درباد بون خالین دیروکی دا درباد بن دوان خالان دا ام بیجن دا صداس نیزی 100 سالانه لکور مارا ترکیه یکم جارا سروی پروسه آشتی و جواک دموکراتیک راستی میجارا کرد و کردستان ام بیجن یکم جار بفرمی زمین پارلمنت و ایدات گوتو بیشکرین بدنا با 2 سالانده و جی گلک دمانده و بواجهن مشان دیه و شوپان دیه و نرخاندر سر هات نکرین ام راستی ام نه لهدیاوی کسین روی وقتشتن که هر کس لسر به بواجه ارینی نزیبی ببیتن یعنی لسر کریارین وی لسر زمانی وی لسر ام بیشن گوتو بیشن کل لسر بواجه تنکرین هر کس به عالی خوب هنه که تشتان تینه زمان بني وكي وجي قلت ام بيجن زماني بيش يا صايا هاني وكي ام بيجن لسر هر تشتكي هي هناك رخنا لسر ويجي سر زماني ويجي تيكرن يا هري زلال تيكرن ببلي بصالانه وكي سياستا كرد دم بارتي PKK وكي قسنا كي ترور بيناسن كريا اللي بجبوي كبني بيش ما يساي مذاكريات و معناه وكي نام نینو که داده بیجیم و که ریخسنه که تروری بداوی قبول کرد. اویا براستی ام لسر به مسئله مهم جبوی که بیجیم خاله که 100 سالی جبوی که یکم جار به آوه که فرمی یا سایر پارلمان ترکیه داده گوتو بیش کردن اف گوتنا لسر به هوا که هنه ام براستی دجینا نبینن ام به مسئله هنه وکی نرخاندن اکیل گور و پیواجه جینا بینن هر کس برا بزانه به یعنی ام بیجن وگاوی پیشنهاد یاسای کاتیه پارلمانتوی زمان تکنیکی زمان یاسایی یعنی پارلمانتور گوری یاسایی که تبدیگریتن زمان وی یاسای هانجی وکی تکنیک وکی زمانی که یاسایی حتیه آماده کردن و ام بیشن وی رنگی دو جیان دا ام بیشن ریخستن بوی رنگی حتیه پیراسه کردن نايوي معني ام بيجن دام بارتي حطاني نها PKK وكي ام بيجن بالصالانه جلكي زختر زورداري جي سر هاتن اواكرن اماده كرن جلكي جي سر ده چوين هاتن بيك انين ام بيجن دام بارتي يعني به سياسه هاني PKK و بيوري انكي بيناسنه كريه و ام بيجن قبول كرن ابي بيشنما يساي داجي بني بي بيشنما يساي امضا كرن نايوي معني كو دام بارتي PKK بوی رنگی پیناسه دیگه. ام نرخاندن هنی براستی هم زلالی نبینن هم تشتکی راسی نبینن. و هول دا کو گوهرتن تیده چه به برئیس کاماچ؟ بله یعنی هم بیشتر پشتی کو رشنوی سبب پیشنهاد ازای دست هیچ دستی مجن گوتنی خواه نرینی خواه پیشنیاری خواه سر پیشنهاد یاسای براستی با همو آستین ریخستن پارتی ده هاتن زمان هاتن نقاش کردن. افتشتين هني وكي ام بيجن بلكي ام تقارن بيجن هذوك هاني ام بيجن داناسينا به بشارن بيشنما ياساي دا بلكي ام تقارن بيجن بدهان جيان دا درباس دبو لبلي
ev rastî em bêjin hinekî me bi vî rengî îtirazên me çî bû ji bo ku aliyê teknîkî, aliyê yasayî tiştekî cuda ye lê belê nava her hevokekê de ev hevokahanê bîkaranîn tiştekî cuda ye. Hatin guhartin jî yani em bêjin şeklê ku serî da ku pêşnûma yasa derkeft bû tiştekî cuda bû lê belê encamên ku gihîşte destê me nirxandin li ser vê pêşnûma yasayê hate kirin em dikarin bêjin gelek xalên wê li gor nêrînên me hatin guhartin lê em dikarin vîya jî bêjin hinek ciyên ku wekî hûn jî behs dikin bi aliyekî avayekî teknîkî û yasayî me nikariyem biguherînin û derfenta guhartina wê rastî destê desthilatê da jî tune bû. بله برز کاماچ درفت هەیە گەل و وەک نمونە ئیرۆ کۆمیسیۆنا دادێ گوتوبێژێ li ser dike li gorî hinek zanyariyan roja yekşemê jî wê parlamento giştî rûne gotûbêjê li ser bike derfeta guhertina hinek maddeyên wê heye piştîvan gotûbêjan? Yani bêgavê em bêjin wextê ku hetanê pêşnûma yasa gehîşte em bêjin komisyona dadê bi rastî gelekî gotûbêj hatin kirin. Wekî piştî wê em bêjin gelek partiyên siyasî binê vê pêşnûma yasayê îmze kirin, erênî kirin û wê derê derbasê komisyonê bûye. Em ti hêviyek me wisatin heye yan jî hewlek me jî wisatin heye ku em bêjin êdî ev çarçove yasaya aliyê teknîkî ve zimanê teknîkî tiştekî cuda ye lê di bingeha xwe da di meneya xwe ya mezin da guhertinekî mezin di komîsyonê da yani pêk nayê çê nabe wî rengî bi avayê teknîkî çên cuda ne wê komîsyonê derbikeve belê niha yani em bêjin piştî belkî niha civîna komîsyonê wê dema wê hatiye wê dest pê bike yan jî dest pê kiriye tam agahiya min pêtine ye îro wê ji komîsyonê niqaş bêyîn kirin belkî heta nîvê şevê jî niqaşê ser vê pêşnûma yasayê berdewam bikin hêvî ev e ku roja şemiyê yekşemê roja yekşemê were civata giştiya parlamenta Tirkiye wê derê jî erênî bibe wekî yasayekê derbikevî. گەلۆ خەبەرا وەژێ هەیە قەندیلێ ئەڤ ڕەشنویس بەرێ وان jî dîtibû pesend kiribû tu pirsgirêk li cem wan hene di derbarê vê proje yasayê de yan êdî qebûl kirine wê cîbicî bikin? Yani bi rastî em bêjin pêşiya ku ev reşnivîs yan jî pêşnûma yasa gehîşte destê me meheqeq em bêjin aktorên serekeyên ku vê pêvajiyê meheqeq vê pêşnûma nivîs dîtine yan jî li ser vê pêşnûma yasaya hanê gotinê xwe pêşniyarê xwe wan jî aniye ziman. Lê wekî fermî em karin bêjin yani li Qendîlê ev pêşnûma yasa hate dîtin hat erênî kirin wekî fermî em nikarin tiştekî wisa bêgavê bînin ziman lê wekî nêrîna xwe em dibêjin em bêjin hem li girava îmraliyê hem em bêjin wekî aktorên vê pêvajoyê meheqeq em bêjin ev pêşnûma yasa dîtine û her wiha rehneyên xwe yan jî pêşniyarên xwe jî ser vê pêşnûma yasayê diyar kirine. Di nava Dem Partiyê de birêz herkes jî razî ye li gorî hinek çavkaniyan dibên hinek aliyên nerazî hene. Yani ji bo razîbûna vê pêşnûma yasaya rastî wekî hûn ji min jî wekî em bêjin min binê vê yasayê îmze kiriye kesayetekî wekî îmzeya min binê vê pêşnûma yasayê de heye hûn pirs min jî min jî bikin wekî kesayet ez jî dibêjim wala ev em bêjin pêşnûma yasa hinek xalên xwe de gorî dilê min nîne yani em viya dikarim bêjin bi vî rengî hemû hevalê me jî hinek xalan da nerazîbûna xwe anîne ziman û tînin ziman jî û di vî rengî nêzîkbûyîna xwe jî diyar kirine lê belê ne ku tenê ser hinek xalan ser meneya wê girîngiya wê û em bêjin di nava pêvajoya aştî û civaka demokratîk de em bêjin ev pêşnûma yasa wê zemînekê çawa amade bike bi vê rengî çerçoveyekî berfirehî lê dinêrin em bêjin belê li gorî dilê me nebe jî hinek xalên wê lê belê ev pêşnûma yasaya hanê wê ji vir şunda ji bo pirsgirê çareserkirina pirsgirêka Kurd li ser ziman serçand sernasnameyê hemûyê bibe çavkaniyê yasayên nû. We tu garantî wergirtine birêz Kamaç ku ev yek bibe gava yekemîn û ev gavên din heta bi guhertina destûrê li pey wê werin? Yani em bêjin ev meseleyên ev nîqaşê hene ser garantî girtinê nayên gotûbêjkirin ser pêwîstiyên pêvajoyê pêwîstiyên em bêjin roştata navîn pêwîstiya rastiya pirsgirêka Kurd de diyar kirin. Yani belê
ام بیژن گلک جاران سرگردین دستلاتا ترکیه جی پاهانی زمان بله اویا گاوه کی یکمه اویا ام بیژن زمینه کی و اویا آوا کرن لسر و زمینه هنه جی امی حول بدن پسکری که ترکیه ین بنگهین او جی وکی ما ام بیژن بزلالی پسکری که کرد belki وکی büyük engine yine zaman ve psikolojik bingehîn ser ve peşnûme yasa hani bibe çafkaniye yasayı nû em çareser bikin. Bu ve kase hatta hem bejin yani diroka komara Türkiye'ye 100 salî da yekem care em bejin parlamentoya Türkiye'de komisyon tena damezrandın yekem care em bejin yasa tena amade kirin yekem care avayın hezin evlehiye daci ev yasa nêrînû pêşniyar û rexne û em bêjin çavdêriyan van yasayan tê kirin. Ev ya ji bivî dengî ev yasaya hanê wekî garantîbûyinekê em dikarin bibêjin hemû alî erênî dikin vê proseya. Em bawerin ev pêşnûme yasa ji vir şûn da li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê ji bo çareserkirina pirsa Kurd bibe çavkaniya yasayên nû belê zagonekê nû li Tirkiye jî pêwîstî heye em jî vîya dibînin em bawerin ser van gotûbêj û em bêjin müzakereyên hanê wê mijara zagonekê nû li Tirkiye jî were rojevê. Gelekî spas birêz Mehmet Kamaç, parlamenterê Dem Partiyê Amedê tu ji Enqerê mêvanê me bi zor Baş spas. şerî